Eso so mingiseri kwamkana lona FM na kuhlanganisa kora ngengisala stage leshurko eka nhlekana sukana namuhla hlangani namuhla kuri rabu mune eka mkana lona FM kombandela mingisera mkana lona FM ni nakufumela kuri kwala ngengisala stage leshurko namuhla rabu mune sukura makumembiri ramwetele ya mawani le mana mbiri makumembiri na robina ni khalanga pet mathebola ngwana smart wa jimo shlanga mo shingirtana wa chachano makunele wa ndandazi mingisero ma kutisela nongonoko Afrika Wa Vulavula kamkana lona FM kutisela wana twi kusuka haleno a Skukuza park la antsinda wa Kruger National Park kanhlekani wasuko ranamuhla kuna swo tala leswi ngele ku humeleleni Afrika-Dzonga kuna swivulavula swo tala ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta vuhlayiseki bya vaaki mi languta leswi swi nga humelela atikweni kumbe adorobeni ra Joni lexi taratini lexiya xi tivekaka hi Lilian Ngoyi mi xi tiva hi bri n'wina xitarata xoxolexo hi ndlela yaleyo ku hetelele ku va na huyihuyi tolo ka ha ri na ku lavisisa kukulu ka ku lava ku twisisa kahle xivangelonkulu xa mhaka leyi ya ku va yi hetelela yi tikuma yi ri ka xiyimo xa muxaka luwa a ku ri yini hi ndlela yaleyo na n'wina mi ka kwahala ka tindhawu totoleto kumbexani ku famba ka nkarhi kumbe mundzuku kumbe ka rin'wana ra masiku mi ta va mi kha mi hi pfuna ku twisisa ku xana xiyimo xi njhani mi vona ongeti swi nga va swi vangiwe hi yini kumbe mi le ku tweni yini ka valava mi nga va ku mi kha mi hlangana na vona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kasi ke namuntlha mingisero mukana lona FM tanihi sweswi hi nga ku tshembisa hi teri hi lava ku bula na va Xiphorisa xa Mpumalanga hi lava ku bula na vona laha eka hi langute ka timhaka ta ku rila loko ku nga koho ka vaaki ngopfungopfu ka tindhawu ta Bushbuckridge ngopfungopfu ni swi vekaka ka tindhawu ta masipala wa Bushbuckridge kambe ku na swiyengeyenge swo hambanahambana kumbe tindhawu to hambanahambana handle ka kumbe ehandle ka masipala wa Bushbuckridge leti na swo ti khumbekaka hi timhaka ta vugevenga kambe namuntlha ni va hi swi vuyisanyana katsongo eka tindhawu letiya ta Bushbuckridge van'wani va vulavula hi timhaka ta ku a vhikini a swi endleki ku ri hela vhiki ku nga dlawangi vanhu vanharhu kwala ka tindhawu toto leti va tlhela va dlayiwe hi xibamu lava tivaka sweswo tinhlayonhlayo totoleto va Xiphorisa lava hi nga ta va kha hi bula na vona na wehe u nga va u tirhisa ngopfu Twitter handle ya mehe @Afrika Munghana hi kota ku twa ku hi swihi leswi lavaka ku hi vutisa lava hi nga na vona laha hi na vurhangeri bya Xiphorisa eMpumalanga hi ku yimeriwa hi Kernel Mdluli va vulavulela Xiphorisa xa Mpumalanga loko ze vulavulela Xiphorisa i ri Kernel i wela ka vurhangeri swi vula ku na loko ku tshamiwa tinhlengeletanini wa tshama hi lava na loko ho la ku va rhuma sweswi ka police commissioner wa xifundza hi nga va rhumaku hi vo va nga kota ku hasa va fikisa hungu rihi kumbe rihi leri nga va ku ri hi khumba seke hi tirhisa nomboro ya leya ntolovelo ya 0860002543 na ku tirhisa Twitter handle ya @Afrika Munghana hi ndlela leyi hi ta kota ku va hi kota ku bula va koho Kernel la hi ta bula na vona kambe ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha ikona ncintani laha tlhelo hi famba na hina mingisero mugana lona FM ka ku tisela nongonoko wolowo wa Afrika Wa Vulavula eka mugana lona FM hlekani lowu hi ntirho hi ku haxela wona andhawini yin'wana leyi ni nga hleketeleli ku hi nga va ku ri na mapapa namuntlha ku titimela kambe hayi ka titimela ko va ku titimela leriya ro yini kambe loko vanhu va ri vanhu valava vo va nyenyela va nga vula ku ka titimela kambe hayi ku nga ri ku fika kwalani i mani nga heti nkarhi mingisero me hi ku a hi na siku hinkwaro laha hi amukeleni Kernel Mdluli bula na vona hi ndlela yaleyo Kernel enhlekani tatani Mathebula xikan'we na vayingiseri va munghana lonene va Afrika Wa Vulavula leraku namuntlha loko hi ka hi hlangana hi kutani Kernel mhaka ma tiyisisa mhaka liya ya ku loko vanhu va ze va ku nga mi kumeki vo hemba hi ku siku leri hi mi lavili hi mi kumini na namuntlha hi mi komberile ku hi ta bula mitini ntiyiso ntile na nkarhi wo lwa ni nga kumeka ni kombela ku ni va kona ni kumeke hina hi vatirheri va rixaka laha swi hi bohaku ku loko hi kumeka hi vitiwa hi tikuma hi yile handle ka loko kumeka ku va na swin'wana leswi swi kanganyisaka ku kumeka ku va na swin'wana mara loko hi minkarhi yo tala hi va hi komberiwa hi nyika nkarhi ku ya ka rixaka hi ya vulavurisana na vona a hi sunguleni la Kernel mina ni na leswi ni tivaka swo leswi vayingiseri va mina va ni byelaka swo kambe n'we tanihi Xiphorisa mina leswi mi tivaka swo leswi kumbexani mi nga va ku mi kha mi hlangana na swona kumbe mi kha mi kuma ku ri swiviko kusuka ka ti-police stations to hambanahambana a Mpumalanga kambe ngopfungopfu ka xifundzatsongo hala ku nga na masipala wa Bushbuckridge vanhu va rila hi vugevenga n'wina tanihi Xiphorisa mi tiva yini hi matshamelo ya swilo ka tindhawu ta va Bushbuckridge inkomu tatani Mathebula xo sungula lexi ni nga xi hlamuselaku i ku ka
xifundza xa hina xa Mpumalanga hi na swifundzantsongo swinharhu leswi ku nga Sibande ku nga Nkangala xikan'we na lexi xa kwala kaya xa Ehlandzeni. Loko hi karhi hi languta ku ya hi tlhelo ra vugevenga kumbe ya migingiriko leyi fambisanaka na vugevenga, ndhawu leyi ya haleni ka hina Ehlandzeni ngopfungopfu xifundzantsongo kumbe ka masipala ya Bushbuckridge, laha ku nga ni ti-police station to hambanahambana vo Akhonu, Mala, Bushbuckridge, Calcutta, vo Hazy View. Hi xitalo hi kumeka hi va hi ri na swirhalanganya ngopfungopfu hi vugevenga lebyi byi endlekaku eka ndhawu leyi. So i ndhawu leyi hi ri xifundza kumbe hi ri vurhangeri bya maphorisa kusuka exifundzeni xa Mpumalanga hi kumekaku hi va hi hlangana na swirhalanganya swa vugevenga, laha tanihileswi ni hlamuselaku ku byi tikomba byi tinyike matimba ngopfungopfu vugevenga byo tirhisa matimba kumbe komba ku tirhisa rito ra xilungu violent crime. Ti-violent crimes hi tona ngopfu laha swi katsaka mhaka yo va vanhu va tirhisa swibalesa kumbe swibamu ku va va tikisela vaakatiko hi ndlela yeleyo. Kwala ka swibamu mi vona ku ri na ku tlakuka ka vugevenga lebyi kumbe byo va kwala mi byi vona ku kona nkarhi na nkarhi? Tanihileswi nga hlamusela ina ku va na ku kango nika problem ni tshemba ku van'wani va vaakatiko va ta va swi vonile migingiriko leyi nga va na yona ka mavhiki lama nga hundza, laha ku ringetiwa ku hi va hi lwisana na yona mhaka leyi ku loko karhi ku endleka sweswiya na hina swi komba ku na leswi faneke hi swi endla. Hi nge tshami hi khondla mavoko hi ku vugevenga byi tlakukile byi le ku humeleleni, kambe hi fanele hina ku ya hi vumbiwa bya tiko hi thoriwile kumbe hi nikiwe matimba yo hi va hi lwisana na vugevenga lebyi. Hi swona swi nga endla ku hi kumeka hi va na migingiriko. Ni tshemba van'wani va ta va swi vonile, ni nga nyika xikombiso endhawini ya le Mhala a Thula Mahashi, laha nga kuma hungu ro ku na un'wana loyi a khome xibamu kumbe xibalesa lexi a xi nga ri nawini na maculu, ivi hi kumeka hi ya ndhawu liya ya xo va xikombiso xin'we, kambe swi tele ngopfu leswi swi nga kumeka swi endleka migingiriko yo va hi lwisana na mhaka leyi ya vugevenga leyi humelelaka endhawini ya Bushbuckridge. A mi kha mi kombisa ku tindhawu ta Bushbuckridge ti mi nyika xiphiqo hi yini kahle hi ku kongomisa, na mi twa mi vuye mi endla swin'wana swi ku yini, kambe hi ku kongomisa loko mi ku tindhawu ta Bushbuckridge ti mi nyika xiphiqo hi yini? Ti hi nyika xiphiqo xo sungula hi mhaka ya vugevenga byo khoma nkunzi. Xikombiso, ku na ndhawu yin'wana yi vitiwaku hi le Mariti, i ndhawu leyi hi kumaku na loko vugevenga lebyi nkarhi wun'wana byi endleka endhawini ta vo Thula Mahashi, tindhawini ta le Mhala na tindhawu ta le kusuhani vo Mkhuhlu na tindhawu leti nga kusuhani, hi kumaku ku va na ku loko u swi lavisisa u kuma ku na vanhu vo karhi lava humaka tindhawini ta matlhelelani nga mahlamusela ya vo Mariti na le kusuhani. U kuma ku hi kumeka ku na mitlawa leyi nga kona la va tivumbaka ku va va endla migingiriko leyi ya vugevenga, kambe ni nga tlhela ni hlamusela hala tlhelo ku hi ve na vo tala lava se hi nga va khoma, lava va nga langutana na milandzu yo kumeka na swibamu yo fana na ku dlaya, ku phanga, hi yin'wana ya kumbe swiphiqo leswi hlanganaka na swona ku va timovha ti phangeriwa timali loko ti karhi ti fambisiwa. So ku na vanhu vo tala kumbe vaehleketeriwa vo tala lava ni vulavula na n'wina sweswi va nga tikhoti, laha va nga khomiwa va ha ri kokwale va langutisana na milandzu leyi va nga langutisana na yona. Valava mi va twaku mingisero Munghana Lonene FM i Kernel Mdluli va suka ka Xiphorisa xa Afrika-Dzonga exifunenikulo xa Mpumalanga.
i bohingele ku pfuleni na vona eka languteka timhaka ta ku antswa ka vugevenga hi ndlela yeleyo ngopfungopfu leti ta vugevenga lebya madzolonga lebya ku phanga nhundzu bya ku tirhisiwa ka swibamu hi ndlela leyo mavatwa va kha va kombisa timhaka ta ku na vanhu vo tala lava va nga khomiwa ku fika sweswi yimani hundza hela loko se ni vuya kumbexani Kernel ta sungula kwalana ka ku loko mi kha mi khomi vanhu lavawani mi vona yini mi kuma xifaniso xa njhani xa ku swi tikomba ongeti ku khoma loko ya ku nga va kha ku pfunake ku endla leswaku lava van'wana a va huwa hi ku ndla timhaka ta vugevenga va sungula ku chava ku swi vona ku ongeti se ku sungula ku va na ku va voko ra nawu ri tiyake hi laha ni lavaka ku hi sungula kona Kernel kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla loko mina hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ila nga kona mingisele wa Munghana Lonene FM 22 timinete ntsena yi bile awara liya ya 12 se 23 ku bila awara ya 12 nangona ku Afrika Wa Vulavula eka ku haxela wona thwi kusuka haleni aka Skukuza camp ila nga kona tani Munghana Lonene FM viki hinkwaro leriwani ya hi ta vona leswaku hi hetelela hi ku tisala nangona ku wo hlawuleka hi ndlela leyi na hina Ncindani Eric Mabasa tani muhumelerisi kasi la tlhelo ikona Jolene Bekushe ku vona leswaku tintambu ta hina ti famba kahle kasi Kernel Mdluli na vo va tshame la tlhelo ku la ta vona leswaku hi famba swin'we hi ndlela yele ka sa studio 13 kuna Gia na yo tshame ku lunga ku vona leswaku hi twala kahle kwala nga yingisela u ri kona Kernel a yiseni mahlweni loko se mi kha mi ku na vanhu vo tala lava va vonaka ku va kha va khomiwa sweswo xivutiso ku ta va ku fika sweswi mi le ku voneni xifaniso xa njhani loko swi ta ka timhaka ta vugevenga a hi nge kumbexana mi ti nyika mavhiki manharhu lama nga hundza mi vona makhama ya hansi a tindhawini ta Bushbuckridge a ri heli vhiki ku nga dlawangi vanhu vanharhu mathebula leswi ni nga swi hlamusela ku sunguleni ku xiphiqo lexi xa ha ri kona a xi se hela laha loko hi karhi hi khoma ku va na ku hambananyana kambe a hi ndlela leyi swi lavisaka swona hina kumbe leswi hi nga swi langutela hi ku hi kuma ku nkarhi wun'wana loko hi va hi khome va ehleketeriwa va kona lava kumaka ku ya hi nawu wa hina kumbe hi ti-bail loko se a nyikiwe bail minkarhi yo tala leswi ni nga swi vulaka ku ka milandzu leya ya ku va na madzolonga hi tala ku va hi lwisana na mhaka yo va nga kumi bail kambe amakumu leswi le mavokweni ya varhangeri va tikhoti ku nga ti-magistrate laha u kuma ku tanihileswi va nga na timfanelo va nyikiwa ti-bail kambe lexi hi karhataka ngopfu i ku vo lava va nyikiwaku ti-bail hi tlhela u kuma ku loko hi famba hi tlhela hi va kuma ku va endla vugevenga byin'wana hi fanele hi tlhela hi va lava hi tlhela hi va khoma ku ve na milandzu yo tala laha hi nga khoma vanhu hi kuma ku munhu loyi loko a khomiwa a ri ka bail hi kumeka a va na milandzu yin'wana leyi a ku sunguleni hi nga ala ku va kumeka va nga nyikiwi bail kambe hi mhaka ya ku va na timfanelo va nyikiwa leswi endlaku nkarhi wun'wana vaaki va hela va swi teka ku hawu vanhu lava va khomile mani vhiki leri nga hundza hi lava va humile va le ku fambeni wa va vona hi leswi ni nga swi hlamusela ku hi fika hi va na xiphiqo ngopfu swin'wana leswi humelelaku hi leswi i ku ka lava va kumekaka va khomiwa nkarhi wun'wana va nyikiwa xigwebo xo karhi endzhaku a swi tiva ku loko famba nkarhi ku fika lava ngo va kota ku va va endla xikombelo xa ku nyikiwa ku tshunxiwa ehansi ka swiphemu swo karhi leswi kombe ku tirhisa rito ra xilungu ra parole va nyikiwa ti-parole hi ve na milandzu yo tala laha u kuma ku vanhu lava va nyikiweke ti-parole ku nga ri hinkwavo u kuma ku van'wani va tlhela va tlhelela ku kwale so hi swona leswi endlaka ku nkarhi wun'wani hi vona ongeti a ku vi na ku hambana ngopfu kambe impela ha tirha loko u languta ka ti-police station hinkwato loko a vo hi kuma nkarhi hi ya nghena hi police station hi vona ku i vanhu vangani lava
va khomiwaku hi mayelana na migingiriko ya vugevenga ngopfungopfu ya madzolonga laha hi nga ku tirheni swi nge heti matimba loko va karhi a hi nge va tshiki hina hikuva last time kumbe ka nkarhi lowu nga hundza a hi va khomile se va humile hi ta endla ntirho wa hina ku loko ku endleke nandzu hi fanele hi va hi khoma ku ya hi leswi hi languteriwa ku va hi swi endla ku tshame ku tisiwa hungu ra ku tin'wani ta ti-police station ta ta pfala loko ri pela ngopfungopfu loko ka ku sungula ntungu walowa wa ku tlhakisiwa ka vanhu ku fana na mani un'wana a nga nghena moyeni kwala ka Munghana Lonene a vulavula hi timhaka ta ku i ya za ya fika maphoriseni a layita tilayiti a police station ku la ku pfuniwa maphorisa va nga pfuli ku ze ku ya foneriwa ku fana loko ni tiva n'wina Mdluli mi ri kwala ka police station yaleyo ni mi fonela ku ri koho mi ta ku swin'we se mi kota ku va mi landzelerisa timhaka to toleto loko mi languta xiyimo xolexo xiyimo xi njhani eMpumalanga hi ku angarhela na tindhawu letiwani hi ku kongomisa ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta matirhelo ya switichi swa maphorisa na switirhisiwa inkomo lexi nga xi hlamuselaka i ku ya hi nawu wa hina kumbe ku ya hi vumbiwa ndhawu yo fana na police station a hi yona leyi faneleke yi pfala hambi ko va ku ri vusiku hi fanele hi kota ku va hi kuma switirhisiwa kumbe hi fanele hi kota ku va hi pfuniwa kumbe vaaki hinkwavo va fanele hi ku angarhela va kumeka va pfuniwa kambe ku ve na swiyimo leswi tani leswi ma swi hlamuselaka ntiyiso laha swilo leswi nga endleka ku kumeka ngopfungopfu ti-police station letitsongo kumbe letitsinini u kumeka ku nkarhi wun'wani ku nghene vanhu vambirhi entirhweni a swi ta ku va ku ri na swilo leswi hlayisiwaka laha ku na mali nkarhi wun'wani kumbe ku na swibalesa na tinhlavu leti nga kona laha van'wani hi mhaka migingiriko ya vugevenga lebyi nga henhla va kumeka swigevenga leswi langutaku laha ku nga va na xo karhi lexi va nga humaka na xona so leswi endlekaka kuma ku va kumeka va hlasela ti-police station leswi nga endla ku vurhangeri byi ta na ndlela ku va hi sirhelela ku hi ku loko vo teka swibamu leswiya a makumu ka siku ku ya xaniseka vamani ku ya xaniseka vaakatiko hi ku byiya swigevenga kumbe swibalesa leswi nga tekiwa swi ya kumeka nkarhi wun'wani swi teka vutomi bya van'wana leswi endla ku swi fanele swi sirheleriwa switirhisiwa leswi ku swi kota ku va swi tirha hi ndlela ya kahle so lexi nga endleka hi swona ku va na tindlela ku nkarhi wun'wani yi nga vi yo pfala police station kambe yi va yi sirheleriwa ku loko ku ri na un'wana a lava ku pfuniwa ku fanele ku va na ndlela yi va na ku kumeka ku va na ndlela leyi tirhisiwaka ya technology ya maendlelo ya xinguva laha ku tirhisiwaka swo fana na ti-cellphone ku loko nkarhi wun'wana a lava ku pfuniwa a fonele because a swi ta ku na ti-van kumbe timovha ta maphorisa leti va ku tirha laha nkarhi wun'wana a handleni ko munhu a suka a ya epolice station ku kumeka movha ya xiphorisa yi fanele ya laha muakatiko a nga kona loko ri ku na swilo swa ku boha va n'wi pfuna hi ndlela yeleyo loko ku kumeka ku fana na xikombiso lexi mi nga xi nyika xo kumeka swi tika ku va munhu a nghena sweswo tani hi leswi hi swi vulaka ku swi fanele swi va swi vikiwa kumbe ku va ku vikeriwa vurhangeri ku endleke mhaka so a yi tshikiwi mhaka yo tani hi ku loko ri ku mina tanihi Kernel Mdluli ni tsandzeke ku endla ntirho wa mina a ni tirhi ni ri nexe ku na un'wana a henhleni ka mina ku fanele ku va swi ripotiwa laha ku fanele ku tekiwa magoza yo lulamisa swi fanele ku tshinyiwa ku karhi ku va kona ehenhleni ka sweswo ku hi nga kumeki aka vatiko va hina va kumeka va nga kumi vukorhokeri hi ndlela leyi faneleke sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM 0860002543 nomboro leyi nga yi tirhisaka kambe ke na ra vona Kernel Mdluli ni ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we loko se ni vuya hi ta vuya hi languta ka timhaka ta vuxaka bya n'we tanihi vaaki na Xiphorisa xana loko va langutile hi le ka mbangu wa njhani ngopfungopfu ka tindhawu toto leti na koho va nga tsakela ku n'we tanihi vaaki mi va pfuna njhani ka timhaka leti ta ku lwisana na vugevenga lebyi kambe ke ni ri na ku rhamba na wena ku tirhisa Twitter handle ya @Afrika Munghana hi kota ku twa ku hi Twitter handle u ri yini hi ta kota ku twa timhaka leti u nga va ku u ri na tona kumbe tihi ndlela yaleyo a hi beni ni mavoko hi amukela bongi n'wana timanleke a hi tisela tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya vona
ejohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM Kuna vanhu lava kokoma titirolile na va mabokisi na yini lanze va famba va fati fleet na risiku va ri wa khopa ta nkuma kuma ku la kuna khopa kuna yini kuna yini a va n'wi khomi munhu ya va teka swilo swa vona va karisa Xiphorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na atrexville hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxandile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi teka mina ku humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ni fika kwala avenue wona uma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika Wa Vulavula ila nga kona mixeri wa Munghana Lonene FM yo maka hi twa hi ku hina tikutisela nokona ko Afrika Wa Vulavula hi tirhile ka Skukuza Park swinene n'wana Mpumalanga na hlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara liya yan'we na ha ri na vona Kernel Mdluli lava ni fambaka na vona ni tirhisa Twitter handle ya @afrikamunghana @mathebula dp hi kota ku twa u ri yini wena eka timhaka leti hi bulaka hi tona hi ndlela yaleyo Kernel nkenselo swinene loko ma ha ri na hina ni lava ku ta ku hi ta vulavula hi timhaka ta nkoka wa vuxaka exikarhini ka vaaki na maphorisa eka ku lwisana na timhaka ta vugevenga kambe a hi sunguleni hi twa ku mi hlamula njhani xivutiso lexiwani xo huma ka muyingiseri i ri yena Mike wele Castile i ri ni mi vutisa ku ri hikokwalaho ka yini maphorisa ya le Bushbuckridge na Akonhoek ni na ku tshemba ku i ti-police station leti va ku a va tirhi na vusiku hi khensile xivutiso lexi humaka ka Mike wale Castile ni nga hlamula ku tanihileswi ni nga swi hlamusela ni nga size ni vulavula sweswi ku ti-police station ta hina ku ya hi nawu a ku fanele ku va na ndhawu leyi yi pfariwaka kumbe police station leyi nga tirhiki kumbe yi nga nyikeki vukorhokeri hi ku leswi ta veka vutomi bya vaaki enghozini kumbe emavokweni ya swigevenga so a ku na police station kumbe a ku na un'we wa maphorisa lava tirhelaka vukorhokeri lebyi nyikiwaka na nhlekani na namadyambu hi xilungu ni nga tirhisaka ti-shift lava nga hlamuselaka ku bona a va tirhi navusiku maphorisa hi minkarhi hinkwayo va fanele va tirha loko ku ri ku na swisolo swo karhi leswi kumbe swi nga endleka nkarhi wun'wana Mike wale Castile a nga va a hlangana na swona laha a nga kumeka a nga nikiwi vukorhokeri ni tshemba ku i mfanelo ya yena ku a nga ya ku kwale ka police station ya le Bushbuckridge ku na brigadier Mkhabele a nga tihlanganisa na vona office ya vona a fika hlamusela ku hi siku ro ngenge leswi nga nkoka ngopfu i ku hi fanele hi tsala hansi ku swi nga va swi endlekerini hi nkarhi muni hi fika hi hlamusela ku ni kombela ku vona murhangeri wa xitichi la Bushbuckridge laha Castile yi welaka hansi ka Bushbuckridge va kota ku va endla ku ta va na goza ro karhi leri nga ta va ri tekiwa kambe loko hi miyela na swona hi Xichangana kumbe hi Xitsonga va ri n'wana loyi a nga riliki i fela adzobyeni hi swona swi endlaka ku swi va swi ya mahlweni hi ku vanhu lava hi fanele swi tiva ku i va tirhela mfumo kumbe i vanhu lava faneleke va nyika vukorhokeri na mina ni tirhela rixaka hambileswi ni nga ehansi ka ndzawulo ya Xiphorisa kambe ni tirhela rixaka loko ku ri ku hi le ndhawini ya Akonhoek ku na Kernel Mdluli lava nga murhangeri va nga kota ku va ya ka vona va fika va hlamusela ku na xirilo xo karhi siku ro karhi ku endleke leswi na leswi na leswi then va kota ku va lavisisa kambe loko ku nga ri na nchumu lowu nga vikiwa a swi koteki ku hi nga sungula vulavisisi hi ndlela yaleyo ku ta kota ku tekiwa magoza lama nga fanela inkomo xivutiso ku nga va ku mitlhemi va rhuma kwale ka switichi sweswiya va nga korhokeriwangi ku kona xivutiso ku ta va ku swi ta tshembekisa ku yini ku va ta byi kuma vukorhokeri ka vanhu lava mi nga va rhuma ka vona loko ku ve lava a va tirha leswi a va tirha swoho a va kotangi ku endla leswi a va fanele va swi endla hi nkarhi lowa wa vona
ni kombela ku va ni swi basisa ni ringete ku hlamusela ku a ku na loyi a nga tirheki hansi ka un'wana lava a ni va hlamusela kumbe switichi leswi a ni swi hlamusela xa le Akhonuk na Bushbuckridge swi wela hansi ka xifundzantsongo xa Ehlanzeni Ehlanzeni laha yi nga rhangeriwa hi Major General Qaba lava nga murhangeri ku loko ku ri ku a va koti ku hi ku xo sungula lexi va nga ta va vutisa xona i ku xana murhangeri wa xitichi leswi mi rilaka hi ku a ni tshembi ku i murhangeri wa xitichi loyi a nga kumeka a nga va nyiki vukorhokeri swi va swi endla hi nkarhi wun'wani hi vatirhi lava va tirhaka ti-shift so va ta va vutisa ku a mi hi ripotile na ka murhangeri wa xitichi na hi ku xin'wana na xin'wana loko xi endla ka mutini loko va ku onhe n'wana ya ka mutswari ku mutswari ku endleke lexi na lexi na lexi hi vona ku mutswari wa swi kota ku va xi lulamisa loko swi tsandza sweswo ya ka loyi a nga henhla ku nga Major General Qaba lava va nga ta koteka ku va swi landzelerisa loko swi tsandza kwalano hina ku fana na hina yoma ofisini ya le ka province kumbe ka xifundzankulu xa Mpumalanga va nga kota ku va swi yisa hina Lieutenant General ku nga Provincial Commissioner Lieutenant General Manamela SD Manamela va nga kota ku va mara hi kombela ku a va swi sungulile hansi hi ku hi xitalo nkarhi wun'wani van'wani va suka va ya le henhla le loko hi fika ku landzeleriwa ku a va swi tivi na le xitichini kumbe vurhangeri bya xitichi ku humelele swilo swo tani inkomu sweswo mingiselo Munghana Lona FM languta nkarhi i 22 timinete ntsena ku nga siba awara ya 13 ka nongonoko Afrika wa Vulavula ni pfumelele no ndayela loko se ni vuya ta vuya yisa mahlweni na Kernel Mdluli hi vongele ku buleni na vona nhlekano wa siku ra namuntlha eka ku tisela nongonoko ku hlawuleka wa Afrika wa Vulavula kusuka haleno ka Skukuza Afrika Wa Vulavula hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisana loko hi ri ku tsutsumeni swi va ri n'wi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wa na ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula ila nga kona mingiselo Munghana Lona FM kumeka timinete nga siba awara yan'we hi kutisela nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi tlheleleni ka Kernel Mdluli hi bula na vona va Xiphorisa kusuka Mpumalanga ntirhi na n'we mi nga va kumeri ka tindhawu ta Bush mi nga chavi hi bele riqingho kumbe mi hi tsalela tweets kusuka @Afrika Munghana @Munghana @Mathebula DP leswaku hi kota ku twa ku mahungu lama mi nga va ku mi ri na wona ku nga va ku ri why Kernel a hi sunguleni la ka timhaka ta ku tirhisana ka n'we tanihi Xiphorisa na va Ike hi ku angarhela hi ku lwisana na timhaka ta vugevenga swi na nkoka ku fika kwihi inkomu tatani Mathebula na vayingiseri mhaka yo va hi tirhisana xikarhi ka maphorisa na vaakatiko ngopfungopfu loko swi ta ka mhaka yo lwisana na vugevenga i swa nkoka ngopfu xo sungula a swi tiva ku vugevenga byi va byi endliwa hi munhu wo karhi kumbe hi vanhu vo karhi lava va humaka kwini emugangeni wo karhi i vanhu lava nkarhi wun'wani hi nga tlhe hi swi susa ka mhaka muganga ku i vanhu lava humaka mimitini yo karhi kumbe emindyangwini yo karhi laha ku nga na van'wani ndyangu ku ri na vanhu van'wana so nga nyika xikombiso nkarhi wun'wani u vona wun'wani i riqingho ra le nyongeni kumbe cellphone a wu yi tivi u kuma ku a nga tirhi munhu loyi a swi tikombi ku a nga va a kume mali yo va a yi xava leswi fanele swi ku nyika xiphiqonyana ku swi endlisa ku yini kumbe swi endla hi yini ku a kumeka a va a ri na yona leswi loko u kuma nkarhi wun'wani hi ku halavisa u kuma nkarhi wun'wani ku na munhu loyi a nga dlayiwa a tekeriwa riqingho reriya so swi hi karhata ngopfu loko vuxaka byi nga ri kona hi ku nkarhi wun'wani van'wani va swi vona ku endleka vugevenga emahlweni ka vona kambe va kumeka va miyela ku hayi namuntlha bya le ka mboxana rivala ku mundzuku swi ta vuya so loko hi va hi tirhisana hi ndlela liya loko hi ta hi lavisisa va kota ku va hi nyika information liya yi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi solva vugevenga lebyi kumbe hi kota ku va hi lwisana na byona hi khoma vanhu lava faneleke va khomiwa me ritile kwini
Jaka mbosha. Tindya ka mbosha. Ya rivala ku mundzuka ti ta tala ka Mdluli. Ku na swivilelo swa ku mikama yin'wana loko vanhu va luma maphorisa tindleve ku va kota ku va tiva swo karhi swa leswi nga le ku humeleleni emugangeni hi tindlela ta matshalatshala ya ku ringeta ku lwisana na vugevenga. Van'wani va maphorisa ku hetliwa ku va tlhela va byela swigevenga leswi ku xiphiqo xa wehe emathebula hi ya tshamaka kha ku vutisa kumba kha ku hundzisela hungu ka hina maphorisa. Sweswi swa muxaka wolowo hi pfunana njhani? Nkhensi mba ku va mi vutise xivutiso xexo tatani Mathebula. Impela leswi ni swi hlamuselaka swi kona swa endleka kambe ku na ndlela leyi mfumo wu nga swi endla xikan'we na ndzawulo ya hina ya maphorisa ku u nga kota ku va u nyika kumbe u hundzisa hungu mayelana na vugevenga kumbe na swo biha leswi endlekaku u kumeka u nga tiveki ku hi wena mani. Hina nomboro yin'wana ya hina ya Crime Stop leyi tala ku va hi vulavula hi minkarhi yo tala ku vanhu a va tirhisi yona leyi yi nga 08600 10111. Nambara leyi loko u fona hambi wo va u yi endle yi va private number a hi xiphiqo sweswo. So u kota ku va u vulavula ene a yi nkarhi wun'wana hi ngo nkarhi wun'wana tshama endhawini ya le Akhonuku a yi laha police station ya Akhonuku ya ka ndhawu ya call center laha ku nga na vatirhi lava va tirhaka ku fana na sweswi nga tshama ka ndhawu leyi. Va kota ku va teka vuxokoxoko lebyi va hlamusela ku byi endleka kwini ku nga va ku ri va mani hi ndlela leyi u nga ta kota ku va u pfuna ku maphorisa ya kota ku va ma tirha ehenhleni ka swona. So leswiya swi kahle ngopfu hi ku loko vo va yi teka information leya kumbe mahungu lawa va kota ku va nyika maphorisa kambe ka loko nkarhi wun'wani ku va na lava loko va nyikiwe information a hi nge nkarhi wun'wani hi sweswi ho vonana ni nyika hungu kumbe ni fonele un'wana tirhise cellphone yi kumeka mhaka leya ya pfuta ku i mani loyi a nga nyika information leyi kumbe hungu leri. Ku sweswo swi bihe ngopfu ku na magoza lama nga tekiwaka sweswo na le ntirhweni swi nga ku hlongorisa hi ku u va u tshove nawu wa hina wo va makhomelo ya mahungu ku ya kota ku va ya hlayiseka hi ku hi fanele hi sirhelela vanhu lava va vikaka hi ku va hi vikela ku hi ta kota ku va hi tirha ntirho wa hina vanhu amakumba kumeka va hlayiseka. So ku na magoza lama nga tekiwaka hi nga tlhela hi tirhisa yona nambara leyi ya ku andzhaku ku tshame ku endleka swo karhi na swo karhi phorisa ro karhi hi tlhela hi va na xiyenge xin'wana ehenhleni ka leswi nga swi hlaya xa Hawks kumbe xa DPCI Directorate Priority Crime Investigative Unit laha va lavisaka milandzu leyi kumaku yi endla hi vatirhela mfumo ngopfungopfu na hina nkarhi wun'wana hi ri la a xiphoriseni loko ri ku hi kumeka hi va hi tlula nawu hi ndlela yeleyo. So ku ta tekiwa magoza yalayo ehenhleni ka vona. Loko u ve ku na sweswo hinkwaswo hi fike njhani Kernel Mdluli ka ku munhu wo fana na Mokren Mashava xikombiso a ku Kalanga swigevenga swi tirha na maphoyisa swibamu swi huma ka vona maphorisa? Ntiyiso hi rona hungu leri ni ngo a hi rona ro u ta suka u ya a police station ku ni ya vika Kernel Mdluli ku Kernel Mdluli tirhisana na swigevenga kambe lexi ni nga xi endlaku matsundzuka lowu ni ta mi hlamusela mhaka yo ehenhleni ka station commander ku na district commissioner loyi la xifundzeni xa eHlandzeni lexi katsaku ndhawu ya le Bushbuckridge a nga Major General Caba. Hi leswi hi nga ringetaku ku hi va hi tihlanganisa na vona hi nga endla ku nkarhi wun'wani hi va fonela hi riqingho kumbe hi tikuma hi ya ofisini ra vona hi ya va hlamusela ku ka xitichi xo nge kumeka hi va hi ri na xiphiqo loko ri ku ni nga mi nyika nambara ya vona Major General Caba ni nga kombela ku ni nyika va yingiseri ndlela yeleyo ku va kota ku va yi tirhisa. No but mi ta va nyika Kernel kambe ke ni lava ku sungula ni lunghisa swin'wana ta va ya yisa mahlweni. Loko hi ya yisa mahlweni ku na van'wana va ti vitanaka i Liquor Association ni rivele ku a va ku i va le Bush kumbe va ku va le Mkhuhlu va hehla ku va tshame va ya mangala
phorisa rin'wani a ti cinca maphorisa xa mhala va kombisa leswaku u endla timhaka ta vukungundzwani hi ku pfumelela vanhu va xavisa byala swi nga ri nawini sweswo swa ku tani ya pfa tekela na vanhu timali a yimisiwile ntirhweni phorisa loyi ivi loko a yimisiwa ntirhweni ka handliwa vulavisisi endzhaku ka nkarhi vo ya twa ku phorisa leriya ri rhurhisiwile le a mhala ri ri koho ri yisiwe a Bushbuckridge se hi ta fanele hi tiva kusuka ka n'wina tanihi xiphorisa ku ma yi tiva mhaka leyi nakona loko ri ku ma yi tiva swi fika njhani ka ku munhu a lavisisiwa ivi loko ku heta ku lavisisiwa a fanele a rhurhisiwa eka ndhawu leyi a tirhelaka yona a ya ka yin'wana ku va ku langutiwe yini hi ku loko va va local association a va vulavula hi ku vilerisiwa ku kumbexani na le a nga ya kona i ta va a kha ya mahlweni na mavugingiriko leyi nga tshama yi n'wi yimisa entirhweni na yena a hi n'wi rhambeli xiphorisa lexaku loko a lava ku hlamula a nga ta hlamula no ka ni nga tivi ku milawu ya mavulavulele ka xiphorisa yi fambisa ku yini hikuva ni swa endleka mi kuma ku yela a nga ko wa swi lava ku ta hlamula hi ku i hehliwile va tlhela va n'wi vula na hi vito kambe mi kuma ku kumbexani n'wina a mi pfumeli ku phorisa ri ta ti hlamulela hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo ni ta twa hi n'wina loko ni vuya eka tlhelo leri ni fambaka ka rona mingiseri nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Mugana Lona FM ni pfumeleni sungula ni hundza laha ka hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula hi laha nga kona mingiseri wa Mugana Lona FM nongona ku Afrika Wa Vulavula swi veka ka timinete ta nhungu ntsena awara liya ya 13 yi nga se ba awara ya 13 mahungu ya misava na bonge n'wam'wanati Maluleke a ni tivi cintana a ku na munhu leyi hi nga kota ku hi twa ku kumbexana hi nga kuma vayingiseri vambirhi kusuka a studio 13 lava nga kota ku va va hi byela ku nga va ku ri na timhaka tingani leti va lavaka ku vulavula na Kernel Mdluli la hi ku i khale hi ri na vona la kumbexana va nga va ku ri na un'wana muyingiseri a lavaka ku vulavula hi swona hi ndlela yoyoleyo kambe ke loko hi nga se ya ka valavo hi nga se kuma Kernel hi nga se kuma muyingiseri un'wana ku ya amahlweni yi va ni amukela un'wana hi tlhelela ka Kernel Mdluli Kernel a hi yiseni mahlweni mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo kumbexana ve ri ku na Israel a riqinghweni na Israel nhlekani ahee njhani hi pfukeni mi njhani pfukile mi ri yini n'we nane ni mun'wana wa muakatiko hale ka tiko ra Bushbuckridge Mkhohlo haleni ka hina bute vugevenga byi tele a ri heli siku ku nga duriwanga munhu hi swibamu ku nga dlayiwanga munhu va ku tsemiwe maphasi va tsemiwa ya swi vona miri mi le kwini fona ni le Mkhohlo sweswi okay se ni byeleni vugevenga lebyi bya mangariwa maphoriseni ya Mkhohlo bya mangariwa maphoriseni ya Mkhohlo ivi va va khome vanhu lava endlaka vugevenga mara lexi hlamarisaka ku ya hi tatani Mdluli hakanene vanhu lava tlhela va kumeka va humile hi mundzuku vanhu lava va ka va khomiwile se mhaka leyi ya endla onge maphorisa a ma tirhi na wo maphorisa ma va ma ri le ku tirheni leswi a swi vulavula tatana Mdluli exact leswi humelelaka phela a swi humelela Mkhohlo ntsena South Africa hinkwayo swi hi ndlela yaleyo vugevenga byi nge heli But Israel mkhesiri swinene nkarhi wan'wana okay enkombo ti Israel loko va fambisa leswi ya imanteka bongi ndlovu lithandela vanhu me salele timinete timbirhi mi ri yini n'we okay i bongi ndlovu ndzi kombela ku va ndzi khometa katsongo kwalani ka nkulukumba Mdluli xa ku sungula ndzi ku va ni khensa leswi ka Enhlazweni municipality va nga ti-position swa swona ti-police station ta hina xa ku sungula ni ku na patu ra R40 hi rona leri developaka kwala xikarhi ka Bushbuckridge ne so ku na ti-police station ku fika na le henhla loko la ku senta fikela le henhla kwala ka Nelspruit va yi va le ka position ya kahle ku ta ku na White River ne le tlhelo ka ndlela ku na Blue police station le tlhelo ka ndlela ku na Bushbuckridge tlhelo ka ndlela ku na Calcutta
yi towards the end loko ya KK kwa hala nga kona kuna akho nhundzu le tlhelo ka ndlela kuna hospital le tlhelo ka ndlela kuna mhala va yi veke kahle na yona le khonweni le kuna satellite ya hluvukana ya nga le khonweni loko ya manyeleni se a ni kombela ku loko va ku swa koteka a va ta add ti-satellite police station because kuna gap la xikarhi ku ti kota ku va tiva kusuhani na vanhu hambi va endla swilo swa ti-mobile ku va na tivhene timbirhi tinharhu ku loko va kota vanhu va la ku pfuniwa ku nga vi na distance kuma ku va hlwela ku fika xa vumbirhi loko va ku swa koteka mapatu ya le Bushbuckridge ma na swigangaganga ku fanele umlazi loko va endla ku fanele umlazi va kuma ti-mountainous vehicle ni ze ni ti vona ka tindhawu tin'wana laha loko bridge timovha ta le henhla ngopfu kambe loko patu ri celekini ta kota ku va tindlhuwa loko ta kota va fika ka vanhu mandisa Bushbuckridge nimitwile Ndlovu nkarhi wo wu vondoka kwama mi swi ta ni khensile swinene hi swona mtshembano vhale khensela ku ri mabekisa kwala no inkomo khensa swinene inkomo Mdluli a hi buleni hi le ku hetiseleni mi hetisela mi ku yini ngopfungopfu loko ka hi languta ka leswi nga vuriwa hi vayingiseri swinene ka loko va fonini lava nga fona laha hi ku angarhela ni nga komba ku impela xiphiqo xo va ni kombela ku tirhisa rito ra xilungu ra ku hi tirhana na ti-recycled criminals vanhu lava u kuma ku loko hi va khoma hi xitalo i vanhu lava va sukaku ku vugevenga lebyi va byi toloverile ene u kuma ku a hi ro sungula va kumeka va khomiwa kambe ha ringeta hi tindlela hinkwato ene hi kombela ku vaakatiko a va khomisani na hina hi ku hi lwa na ndlopfu yin'we la hi langutane na mhaka leyi hi karhataku ni nge vuli ni ri mina ni ku vugevenga lebyi karhata vaaki mina loko ni ri phorisa a byi ni karhati na hina hi vanhu lava hi humaku emugangeni yo karhi laha byi hi karhataku so a hi hlohleteleni mhaka yo hi khomisana ka ti-police station tetiya hi na ti-structures ta community police forum hi xitalo vatirhikulori va mina va rila ngopfu ku loko va vita mihlangano ku a hi hlanganeni va ringeta no va ringeta ku accommodate ku na lava va ku va ri mintirhweni ku va kumeka va ri kona u kuma ku a hi kumi vuseketeri ngopfu byo va vanhu va ta laha hi ku laha hi koho la swirilo swa vanhu swi kota ku va swi tekiwa kona ku na mhangu tin'wana u kuma nkarhi wun'wana a ku pfuriwanga ti-case kambe loko va ta laha va hi hlamusela ku eka patu ro karhi ekhoneni yo karhi hi va na xirilo ku na vanhu lava vavisekaku va khomiwa nkunzi laha nkarhi wun'wana loko va ya mintirhweni nkarhi wun'wana vanhu lava a va hela matimba yo va pfula ti-case nkarhi wun'wana kasi loko va ta va fika va hi hlamusela na vovo lavaya loko va ta va pfula ti-case swa hi pfuna ku hi komba ku xiphiqo xi hi kwini loko hina hi teka ti-case letiya hi karhi hi ringeta ku va hi langutisa swa hi komba ku endhawini yo karhi hi minkarhi leyi na leyi na leyi ku kumeka ku endleka mhaka yo karhi so a hi ringeteni ku hi ya ka yona mihlangano liya a hi ringeteni hi ti nyika nkarhi u swi tiva ku sector manager wa we i mani ka ndhawu leyi u tshamaka ka yona ku lo nkarhi wun'wana loko u ringeta ku va u pfuneka police station u ku wa fona nkarhi wun'wana u nga va kumi u kota ku va u kuma phone number ku na munhu loyi a nga kusuhi ngopfu wa phorisa loyi a nga vekiwa hi ku hi na mhaka ya sector policing laha hi ringetaka ku hambiloko nkarhi wun'wana ku fana na loyi muyingiseri a hlamusela ku va ringeta ku veka ti-mobile kumbe ti-satellite police station hi na model wa sector policing laha sector manager yin'wana na yin'wana va yi nyika ward ka wadi yo karhi ku fanele ku va ku ri na phorisa leri nga na movha leri nga na phone number ku nkarhi wun'wana loko ni nga va kumi lava van'wana ni kota ku va ni fonela loyi swilo swi kota ku va so a hi ringeteni ku loko vitiwa mihlangano hi ya ku kwale hi nga rili hi ri hexe un'wana na un'wana hi ku swigevenga swa languta ku vanhu lava va khomananga hi va hi ndlela yeleyo loko vanhu va khomanile va kota ku va va hlula hi ndlela yeleyo hi leswi nga swi vulaka tatani Mathewula a hi tseleni nomboro leyi mi nge timila ku hi nyika a mi temila ku hi nyika namba mani a ni la ku mi nyika nambara ya Major General Caba lava va nga khoma ndhawu leyi ya eHlanzeni hi vona murhangeri wa
ehlanzeni ku ya hi haleni Xiphoriseni laha va nga fonela ku nambara ya 082 907 4711 ngetani futhi 082 907 4711 i nambara leyi loko hi ri na swiphiqo a hi yona yo loko nkarhi wun'wana u ri na ku nkarhi wun'wana u lava ku vika xiviko yi tirhisaka loko u lava ku vika mhaka ya vugevenga a hi tirhiseni nambara leya ya 10111 kumbe ya crime stop ya 08600 10111 xin'wana futhi hi nga xi tirhisaka loko u kuma ku nkarhi wun'wana a wu lava ku hlamusela nchumu ku na app ya hina ya my subs app leyi hi nga kota ku va hi rhumela kumbe i xifaniso hi xi veka kwalaha kumbe hi va hi vulavula hungu nkarhi wo nga ni vona ka Kernel Mdluli ni khenseli swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina haleni inkomu tatani Mathebula hi khensa nkarhi lowu mi nga hini ka wona ku va hi tihlanganisa na vaaki va ndhawu ya ehlanzeni va Bushbuckridge hi ku kongomisa inkomo i minete ku bela wara yan'we a hi yeni ni ya twa mahungu ya misava lawa hi tiselaka ku wona hi mani hi sesi hi n'wan'wanati i vongi Maluleke a hi tisela ku wona ndlela yin'we ntsena leyi tiswaku hi leyi Etsoso mintsari wa mgana lona FM akwamkela nakambe ka xiphemu xa vumbirhi xa nangona ku Afrika wa vulavula hi ku tisela wona chick suka haleni a Kruger National Park seri tani sweswi swi tivaka ku ri loko se hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi va se hi kha hi langutana na vuendli lebyi hi va ku hi ri na byona ku ri vuendli bya vanhu lava va sukaka ka wona lava va nga va ka Kruger National Park hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka hi kha hi languta timhaka totoleto hi languta ku xana hi byi vukorhokeri lebyi va lavaku leswaku hi bula hi byona hi ndlela yaleyo vukorhokeri bya byolebyo hi leswi hi va ku hi kha hi languta swona loko hi kha hi languta ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwani na ku bula na sesi Lufuno Sihadi basuka kwala ka ntanga wa swiharhi wa Kruger lava va lava ku bula na hina va hi byela ku loko va vulavula hi timhaka ta mbango va kha va languta tlhelo ri va vule title yin'wana kumbe vito ra vo loko swi ta ka timhaka ta ntirho lowu va nge le ku tirheni ku va hi byela ku vo ntirho wa vo i ku endla yini mina ni le ka swa dyondzo ka timhaka ta mbangu swikutaniya se yimani hi nga heti nkarhi mi yingisela Munghana Lonene FM hi va amukela se Lufuno nhlekani minjhani Ndi pfukile minjhani hi pfukile na mi vona ma kha ma n'wayitela mani ku kahle la Kruger ne la swa boha ni byeleni veri hi n'wina Lufuno Sihadi mi huma kwe ndi huma eka village ya le Mbaleni Mbali Sibasa in Limpopo yes Sibasa Twi okay so ivi mi tala loko mi kumila ta ku mi dyondza timhaka ta mbangu environmental education ngopfungopfu leyi khumbaka timhaka ta KNP a hi sunguleni ka ku n'wina mi yini okay mina ndi environmental educator loko ndi karhi ndi lava ku swi tsema mara my title is EIE officer leswi nga yimela environmental interpretation and education officer hi leswi mina ndi endlaka environmental education se ni byeleni ni tsakisa hi laha ka interpreter swi vula ku mi endla interpretation iva i karhi i ri broad ngopfu hikuveni loko vanhu va vhakachile hi kota no va vhakachisa a museum wa hina hi fika hi interpreter hi leswi va swi vonaka laha ndzeni minkarhi yin'wanyani ku ya hi ti-group leti hi tirhisivhaka hi kota na ku va fambisa eka ti-game drive hi famba hi karhi hi va hlamusela hi swiharhi leswi va hlanganaka na swona hi va yisa ti-nursery hi karhi hi interpreter hi ti-medicinal uses of plants na swin'wana leswi hi nga ta va hi karhi hi hlangana na swona kwalaya leswaku mi ta tlhela mi va byela na ku loko hi vona mi kha mi hisa nhova emhaka ya yini ku fana na sweswe leswi hi ku ni vone kha ku hisiwa nhova laha swi ni hlangana ku hawu ni to nga hisiwa nhova ku ve hina hi tiva ku laha ku hisiwi nhova ku rhwaleliwe tihunyi sweswo swa ku taniya ni byeleni hikokwalaho ka yini xiyenge lexi xa environment kumbe xa mbangu Kruger National Park xi ri na nkoka swi na nkoka hi mhaka ya ku hi va hi karhi hi langutele ngopfu eka ku cinca people's perspective on the park hi karhi hi lava ku cincana ti-attitude ta vanhu eka park ku nga vi ntsena a parki mara na lava tshamisaka kona lava fambaka kona i xa nkoka hi ku veni loko se ku thyakini hala handle ku va an impact
ka vavhakachi va hina lava nghenaka a Kruger National Park ku tlhela ku nga ha tsakisi u nge tsakisi hi ku nwa mati endzeni ka yindlu ku ve laha handle u kume ku thyakile a swi nge vi swa kahle a swi nge nandziki a swi kahle so i swa nkoka ku ve ni hi va na environmental education ku ve ni hi cinca people's attitude hi tlhela hi impart knowledge ka vanhu lavawa hi tlhela hi va nyika ti-skills hi tlhela hi raise awareness eka swilo swo fana sweleswo ku andri van'wanyani va endla swilo na va nga tivi swa ku ri swilo leswi va swi endlaka swi na ti-consequences ta ku fika kwini se swi lava hi kota ku va lemukisa hikokwalaho ka yini mi fane mi cinca ni twe mi kha mi tshikelela timhaka ta ku cinca attitude mativa loko ka wa ha famba hi taxi u hlangana ni munhu a cikumeta plastic hi fastere a ku ha hi endlela vanhu mintirho swi lava hi cinca mihleketo yo fana yeleyo hi ku ve ni loko munhu a tini laha a ta dyondza hi mu byela swa ku thyaka reriyawo ri cikumetaka laya ri hetelela nakambe ri vuyini a jarateni ra wena loko ku nga ri jarateni kwalaho tirhelaka kona in a way ya ku ri ku ta ba moya ku ta na mpfula ku ta endleka swo hambanahambana hi karhi hi rila hi mhaka ya ma-climate change swi ta khuleka swilo leswiya swi tlhela swi vuya jarateni ra wena ende na loko vavhakachi va hina loko va ta la paki a ndlhula laha ku thyakini swi va swi nga ha tsakisi va nga ha ti la Kruger va ku no the place is not nice se loko ku nga ri kahle a swi bohi swa ku hi ya Kruger na ntirho lowu wa wena u nga ha ku helela hi ndlela yeleyo sweswo mikisera umkana lona FM na ku Afrika Wa Vulavula hi ndlela leyi ni ku buleni na sesi Lufuno Siadi kusuka ambaleni kambe vala a Kruger National Park tani ntirho hi lava va langutaka timhaka ta mbangu na ku pfuna ku va hi kota ku languta ku kahle mbangu ndisa ku yini vutomi bya byi ndisa ku yini evishetelela swi endla leswaku va kota ku hlavutela na ku hlamusela vaaki ku ya amahlweni ta vuyani yisa vona amahlweni kambe ni pfumelele vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula vari Afrika-Dzonga i tiko leri nga na ku kayivela kumbe nkayivelo wukulu wa mati ku nga leswi tindhawu to tala ta tiko ti hlangana ku na kona ku katsa ngopfu na xifundzankulu xa Limpopo ku fikeleriwa ka mati yo tenga lama hlayisekeke swi na nkoka eka vutomi bya hina ntumbuluko na rihanyo lerinene eka tindhawu leti hi tshamaka eka tona hina tanihi va CCBSA hi teka vutihlamuleri hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi ku seketela ku fikeleriwa ka mapfhumba yo pfuneta ku fikisela vaaki mati ya ku nwa lama hlayisekeke no tenga lama lavekaka CCBSA yi tlangela swinene goza leri ri fikiweke eka ku pfuna tindhawu ta vaaki ku landzelerisa ku tirhisa mati hi vukheta na ku tirhisa mati yo huma ehansi ka misava Cockville pfhumba leri ri langutana no antswisa ku lwa na ku kayivela ka mati yi kota ku pompa mati yi hlantswa mati yi hlayisa mati no phakela kulumiya ka 30 wa mamiliyoni ya tilitara ta mati yo tenga lembe na lembe ku fika namuntlha sweswi ku akiwile mune wa tindhawu leti eka mapfhumba lawa exifundeni hinkwaxo xa Limpopo kasi ku languteriwa tindhawu tin'wana ta mune leti nga ta sunguriwa lembe leri taka hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mikisera umngana lona FM batwile sesi Lufuna va kha va vulavula hi migingiriko na mapfhumba lama va ya tirhaka se loko mi kha mi tirha lexi xi endlaka leswaku mi ku hey namuntlha ni tirhe kahle a KNP hi ntirho lowu wa mina lowu hi loko mi vona yini ku tirha ka mina kahle swi va swi karhi swi determiniwa hi ku vona vanhu va ka hina va vhakachili laha Kruger National Park a Skukuza kumbe ti-camp leti hinkwato va karhi va ta ku dyondzeni hi ku hlayisa ntumbuluko kumbe ku hlayisa yoho mbangu loko ndi vulavula hi sweswo swi ni yisa eka timhaka ta ku ri hi kota ku lemukisa vanhu swa ku ri loko vanhu va lava ku vhakachela Kruger National Park va lava ku ta dyondza hi ku hlayisa ntumbuluko kumbe leswi hi swi vitanaka ku environmental education swi lava va hi fonela ende i mahala ku nghena loko va tela environmental education
La Kruger National Park ina 5 ya ti-environmental centers leti va nga kotaka ku ti vhakachela. Ti-center letiwa ti le ka ti-province letiwa timbirhi ku tivaka ku ri Kruger National Park i le ka ti-province timbirhi yanere, Limpopo na Mpumalanga. Eka tlhelo ra Limpopo ku na Phunda Maria Environmental Center, hi tlhela hi va na Letaba Environmental Center. So ti-center letiwa hi endla ku hi lemukisa vanhu ku ri a va vhakache ka ti-center leti nga kusuhi na lava nga kona, ku endlela ku va ta hatla va fika la ka center va dyondza. Loko va heta ku dyondza va ta kota ku tlhela va driver va vona swiharhi, va ta kota ku huma ku ri na nkarhi wa sufficient kumbe wa ku enela ku va ta kota ku huma gedeni. phela ni ku hala nxala ti-environmental center. Aye. So the other centers eka site ra Mpumalanga hi na Satara Environmental Center, hi tlhela hi va na Bergendal Environmental Center, hi tlhela nakambe hi va na center leyi ya Skukuza. So tinambara ti kona ta ku hi nga va nyika loko munhu a lava ku ta for environmental education a nga hi foneli a ri gateini swa ku hi fikini hi kombela lesson kumbe hi kombela permit. Va fona at least a month in advance. Loko swi va tsandzini ngopfu swi ta lava va fona a week in advance swa ku hi kombela ku ta for environmental education. Mina tinomboro leti mi nga vulaka ku hi pfumelela ku hi nga ti nyika nkarhi wa ku mi dyondzisa hi timhaka leti ta mbangu loko mi ri ka tona, hi ku kumbexani ni ngo ta ni ri nexe kumbe mi kuma ku ni ta na nsati sweswo swi ta loko hi mhaka ya ku ti-program ta hina ti covera ngopfu ti-school group na ti-community groups. Se ni ta vulavula ngopfu hala ka site ra ti-school groups hi teka 120 learners na 60 ya ti-adults or educators. Se hi vo va nga ta nghena mahala. Loko ko va na educators 7, 8, 9 va ta fana va ti hakelela a gateini. Okay. Yes. So loko ku ri ti-community groups nakona we can take about 120 kambeni hi teka kusukela kwala ka size ya 12 ku ya henhla or 15 upwards. Yes. sweswo mi ngisiro mgana lona FM makomba ndlela ikuma 12 timinete ntsena ku pela wara ya 12 hi nga se rivala i tinomboro tihi leti va ti fonela? Ti-center leti hinkwato ti na tinambara ta tona leti va nga ti fonelaka. Loko ndi sungula hi Skukuza la hi nga kona i 013 735 4194. Loko hi famba hi ya Bergendal 013 735 6144. Loko hi famba hi ya Satara 013 735 6306. Loko hi famba hi ya Letaba it's 013 735 6664. Loko hi ya Phunda Maria 013 735 0001. Ai amite isufunda swimbirhi. It's 5 environmental centers. Ni vula ku mite Kruger National Park ina swifunda swimbirhi, Limpopo na ana Limpopo ya 013 i 015. Andri organization yin'we. O se mtisi ku loko i fonela Satara i fonela Phunda Maria kwi na le Phafuri 0153 i 013. Okay. So ni kombela mi tingeta futhi nomboro letiya. Skukuza 013 735 4194. Satara Bergendal and lava ku swiveka hi ku ya ku famba swi hala Limpopo. Bergendal ile kwi la ile Skukuza Bergendal ile kwi kwala xikari ile ka tlhelo ra le Malelane. Lava ta ka Skukuza va nghena hi Paul Kruger gate va tlhela va tirhisa Phabeni gate. Se Bergendal lava ya ka kona va tirhisa Malelane gate. Okay. Yes, hi tlhela hi va na Satara lava ya ka Satara va nghena hi Orpen gate. Lava ya ka Letaba va nghena hi Phalaborwa gate. Lava ya ka Phunda i Phunda gate. Yes. Kutani ni hlayini swa ku va fana va tirhisa gate leri nga kusuhi na center leyi va yaka ka yona. Ku endlela ku ri va ta hatla va fika va dyondza. Okay. Se loko a hi nge nkarhi wa hina a wo hela sweswi hi swihi leswi a mi ta ku a ni fambi mi nga swi vulangi? A ni ta vula swa ku ri vanhu va nga yimeli environmental Sandparks week la ku ngheniwaka mahala throughout the year. Vanhu va pfumeleleka ku va hi fonela va endla ti-bookings va ta vhakachela Kruger National Park va nga hakelanga nchumu. The only thing hi va provide ka hi swona i permit, transport na ti-lunch kumbe ti-snacks hi leswi va ti telaka na swona. Hina hi va nyika permit hi va savela 115 rand ya ku nghena gedeni hi va dyondzisa hi ku hlayisa mbangu hi mhaka ya ku i swa nkoka ku ri
mbangu loyi u hlayisiwa swi na nkoka ku va mbangu wu hlayisiwa a hi tseleni hi timhaka ta loko munhu a ta fanela a va a kha tirha ntirho lowu mi tirhaka wona i fanele a dyondze mina ni dyondze nature conservation TUT Tshwane University of Technology in Pretoria. Okay. All right. Nature conservation kusuka at Tshwane University of Technology evi namuntlha hi lava vele ku mi leteleni hi timhaka ta mbangu hala a KNP swa tsakisa ku tirha la Ngopfu. ku tsakisa yini ku tirha kumbe ni tsakisa hi ntirho leyi ni tirhaka wona ni vona swiharhi leswi masiku hinkwawo vanhu van'wanyani va swi navela ku ta lava vona big 5 van'wanyani va karhi va rila hi ku lava ku vona small 5 yo ka van'wanyani na ku yi tiva va yi tiva se mina ni tirha la ni vona swiharhi leswi mahala masiku hinkwawo vanhu va hakela mali ya ku tala ku ve ni va ta ka holiday laniwa mina ni tshamisa ndi ri ka holiday loko mi se mi ya kaya mi famba ku hi la andeni da mi famba va veri yini loko suka la kambe mi ya a camp leyi nga la veri mani chokwane mi fambisa sweswiya mi ya va satara mi fambi kwala kumbe mi huma mi handle loko ndo vona swa ku ri ndi na nkarhi na la ndzeni na famba ko va ku la ndzeni a ni ri ndi ta famba ndi ri ka holiday ndi va a tourist ndi famba ndi yima ndi admire the landscape na swiharhi leswi ni nga ta va ndi karhi ndi hlangana na swona se laha handle laha hi mhaka ya leswiya na leswiya hi swi tivaka hi swo swi endlaka swa ku ni nga rhandzi ku fambela kona un'wana miyingiseri i ni kombele ku ni vuya na vulongo bya ndlopfu ni n'wina mi tirhanaka na timhaka ta environment mbangu ma pfumela ku ni kumanyana xicheka sa ni chela vulongo bya ndlopfu unfortunately la Kruger National Park hi pfumeleliwa ku teka ti-picture ta ku tala hi famba na tona hi tlhela hi siya la ndzeni ka park ti-footprints swa ku hi ta teka vulongo a hi pfumeleliwi hi ku veni a ni ri Kruger ani mina ni maxaka ka n'wina na hambi u ri maxaka swo fana sweswo a swi pfumeleliwanga ha hlayisa na mi twerisisa inkhenselise swa mina hayi khensi ngopfu a ni kumita ku swa mixer umngana lona FM lava ni bula na vona SSC Lufuno Siati va suka eka Kruger National Park hi ri la ka Skukuza la mbatwile va kha va vulavula hi timhaka ta nkoka wa ku tala mi ta dyondza hi timhaka ta mbangu ni ta mi hetisela kahle leswi va swi vula endzhaku ka leswi Afrika-Dzonga i tiko leri nga na nkayivelo wa mati ku nga leswi tindhawu to tala ti hlangana ku na swona ku katsa na xifunengeto xa Limpopo ku fikeleriwa ka mati lama nga tenga lama hlayisekeke swi na nkoka eka vutomi bya hina ntumbuluko na rihanyo lerinene eka tindhawu ta leti hi tshamaka eka tona hina tanihi CCBSA hi teka vutihlamuleri hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi ku seketela ku fikeleriwa ka mapfhumba yo pfuneta ku fikisela vaakatiko mati yo nwa lama hlayisekeke no tenga lama lavekaka CCBSA yi tlangela swinene goza leri fikeleriweke eka ku pfuneta tindhawu ta vaaki ku landzelerisa ku tirhisiwa ka mati hi vukheta hi ku tirhisa mati yo huma ehansi ka misava Cockville pfhumba leri nga langutana na ku antswisa ku lwa na nkayivelo wa mati ri kota ku pompa mati ku hlantswa mati ku hlayisa mati no phakela kwalomu ka 30 miliyoni ya tilitara ya mati yo tenga lembe na lembe fika namuntlha sweswi ku akiwile mune wa tindhawu leti endlaka mapfhumba lawa exifundeni hinkwaxo xa Limpopo kasi ke ku languteriwe tindhawu tin'wana ta mune leti nga ta sunguriwa lembe leri sweswo mingisero mngana lona FM nongonoko Afrika wa vulavula kusuka halino eka Skukuza hlekani lo na kupfumela ku ri na we u kume swo kuma n'wina mi landzelerisa ku timhaka ta Kruger National Park loko mi lava ku tiva to tala mi nga chavi yana ni mi ya fika mi titsarisela ka website mi vona ku va na minongonoko ya njhani mi va twile na tola ka hi vulavula na man'wana va kombisa ku na minongonoko yo hambanahambana leyi yi nga kongomisiwa ka rixaka ndlela leyi sweswi va vulavula hi timhaka ta ku mapfumelelo ko ta dyondza timhaka ta mbangu leswi na swi nga na nkoka swinene ku va mi swi landzelerisa hi ndlela yaleyo nongonoko dzumbela mina wa landzela ku nga ri khale na Ike Ngobeni kasi ke mina na wena hi ta vuyisa mahlweni nongonoko wa Afrika wa vulavula mundzuku ku tisela wona nakambe kwala ka mugana lona na FM makomba ndlela ku ri n'wana nga ni rhumela tweet yin'wana la ni nga ri ni nga fambi ni nga ku hlayelangi yona hi ku
ku tiva mani kumbexani muyingiseri loyiwani a nga va ka ni yingisela ro sungula namuntlha se loko o twa ni n'wi hlayile tweet ya yena na yena swi nga n'wi khoma kahle hi ndlela yeleyo a ni vuli ku na n'we mi rhumelaka masiku laman'wana a swi na mhaka hi ndlela yeleyo a hi ku twi wa Munghana Lonene FM va ri what if van'wani va lava ku hlamula ti-calls i van'wani va lava va tirhisanaka na swigevenga leswi bya ntsema yi tsatsamuxa hi ndlela leyo ni swi twile ku mi vulavurile na vona Kernel Mdluli kambe ke a ni lava ku tiva matirhelo ya ti-police satellite ngopfungopfu emugangeni loko laha ni tshamaka kona a hi lava ku pfuneka hi yona a kusuhi ni tshama a Demulani a block H kambe ke i swin'wana swa leswi va nga swi hlamula va nga kombisa leswaku hi leswi va nga le ku tirhaneni naswona ku vona leswaku tanihi vaaki mi hetelela mi kuma vukorhokeri byelebyo loko swi ta ka timhaka ta vukona bya timhaka ta ti-satellite police station hi ndlela yeleyo yi mana ku byela ku nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathewula a mchinini a ni ri na Jolene Bekushe hi famba kusona na n'wi vona tshamela yako khalango wa famba na famba mi ni chayisini i ta sala na xipano xa dzumba na mina like xi ku nga ta va kha ku landzela Ike Ngobeni ivi kusuka kwalano mina na wena hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka ku nga Muntuku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo vona siku leri nina ngibona Ike fikile laha kambe a hi nga vileli mtwana a ni nge vulavuli na wena a ni vulavuli na wena loko hi herila Kruger swa tiveka swi dumini ku mina wa hi hlamulani wena ti nweli kofi ya wena i kofi kumbe tiya i tiya ni busy no chela khondazi wena ki chela khondazi kutani mina ni le ndleleni ni ya ku phakeni a ni la ku vutisa swakudya ni ya yeme nga swi vutisa ni ya phaka swakudya swa nanhlekani leswi ni nga ta dya valala va langutini hi ku bibele yi vula tani amin hi ku Jehova u ni dekela tafula se vutisa wena leswi a wu lava ku vutisa swona a ni hembi ni ta ringeta kwala ni nga ta kota ku hlamula tsandza swona a ku ri ku sweswi mi nga ba bya mi ze mi nga vonyana swiharhi kumbe ni ti tshamela no yi mani ku byela kwalani futhi nga zi ti tshamela na wi swi vonisi siku leri hi nga famba swin'we ro sungula hileswaku munhu a nge ngheni laha a vuya a nga ri na nchumu va kona va nghena la va tlhe va humisa sweswi na vonge n'wana mun'wana a timaleke teka nharhu a nga se vona nkarhi